upon you today. 오늘 이곳에서 우리를 구원해 주시고 치유하시고 기적을 베푸실 그 하나님을 찬양합니다. We praise our good God who is going to give to us His salvation, His healings and miracles today. Turashimiye Imana kuko uyu munsi igiye kuduha agakiza, iduhe gukira indwara, itugire neza muri vyose. Haleluya. 지난 이틀 동안 하나님께서 놀라운 치유와 기적을 이 자리에서 행해 주셨습니다. For the last 2 days, God has been doing some incredible healings and miracles here in this very place. kandi iminsi ibiri iheze Imana imaze iminsi ikora ibitangaza n'utwumiza no gukiza indwara cyane muri kino kibanza. 먼저 말씀을 들을 때 우리의 마음이 변화되고 구원받는 역사들이 이 자리에서 있었습니다. First of all, as we were listening to the word being proclaimed, our hearts had been transformed as many of us were brought to salvation. 이참에 이게 터가 twumva ijambo ry'Imana benshi muri byo imitima yarahindutse benshi kandi barakira agakiza barakizwa siko. 또 예수님의 이름을 선포할 때 그 자리에서 종양들이 사라지는 기적들이 있었습니다. And also when we proclaimed in the name of Jesus, we saw tumors disappear right on the spot. kandi tumaze gusenga mu izina rya Yesu twabonye ibivyimba bigenda bihunga. 또 눈먼 자가 눈이 열리고 또 귀 막혔던 자들의 귀가 열렸습니다. We saw the blind able to see again. We saw the deaf people able to hear again. twarashoboye kubona abantu b'impumyi bashoboye guhumuka n'abapfuye amatwi bagashobora gusubira kumva. 아비가 하나님의 뜻대로만 살기를 원합니다. I want to live according to your will, God. nifuza kubaho nk'uko ubishaka. 이기는 자 되길 원합니다. I want to become an overcomer. shaka kuba unesha. 이제 하나님은 나의 아버지가 되셨습니다. God, you are now my father. kuva uyu munsi ubaye data. 나를 앞에 10살 된 여자애가 나왔습니다. We have a 10-year-old girl. hano dufise umwana w'umukobwa w'imyaka 10. 근데 이 여자아이는 태어나서부터 이 왼쪽 다리에 통증과 문제가 있어서 한 번도 왼쪽 이 목발 없이 걸어본 적이 없나요? Ever since she was born, she had a problem in her left leg. There was so much pain. She was never able to walk without these crutches. 제가 그렇게 부르니까 내가 무슨 말을 묻고 들어와 내 사람부터 묻고 내가 이지원이. 근데 오늘 주님 예수님으로 선포할 때 이 통증과 다리 문제가 떠나가서 태어나서 처음으로 10년 만에 목발 없이 지금 걷고 있습니다. When we proclaimed in the name of Jesus, all the pain in her leg disappeared, and she was able to walk for the first time in her life without these crutches. tumaze gusenga mu izina rya Yesu yarashoboye gutambuka adafise inkoni kandi ububabare bwose bwagiye. Haleluya. 할렐루야. 제대로 쓰지 못해서 이 보조기 없이는 걸을 수가 없습니다. This man here, he has diabetes, and he has been suffering from problems because of these diabetes. Since 1 year ago, he was not able to properly use his left leg, so he was not able to walk without this crutch. uno mugabo indwara ya diyabete, indwara y'isukari, hanyuma agize ingorane nyinshi ko iyo ndwara n'ukuguru kwe kuravimba ntiyashobora gutambuka adafise inkoni ngo mubibona. 그런데 오늘 치유가 선포될 때 그 증상들이 사라지면서 지금 보조기구 없이 잘 걷고 있습니다. And after the healing proclamation today, those symptoms went away. He's able to walk now without this crutch. tumaze gusenga kugira ngo Imana imukize uyu mwanya arashobora gutambuka kandi adafise na za nkoni. Imana ishimwe cyane. 당뇨합병증을 치유하신 주님을 찬양합니다. We praise the Lord who has healed us from diabetes today. ndashima Imana yamukijije indwara y'isukari. Haleluya. izo twari twiteze twarabishitseko cyane rwose. twarabonye ko kuva ku munsi wa gatanu gushika uyu munsi kwa Mungu abantu bari benshi cyane, kandi ku munsi wahera niko bagenda biyongera, kandi mwabonye yuko ari abantu benshi bakize indwara n'abandi bihanye. n'umugongo wiwe urwaye cyane wambuze rwose ntiyashobora gutambuka atagiriye kuri bekiye, ariko baje gusengera abarwaye ejo hahise yakiriye gukira mugacabanza gusubira muri kubera ibikorwa bitaramera neza. kubera Imana yacu ibandanye ikiza, uno munsi niho yagaruka avuga ati nje gushinga intahe. ubu rero yaje gushinga intahe
The left leg was paralyzed. Yesterday she attended the crusade, but from yesterday she has no more serious pains anymore. Before she could not move without this stick, but from yesterday she's trying. She can move without the stick. She praised the name of the Lord. And this healer, 나온 여자분은 3년 전부터 이 복부에 큰 망고만한 그런 아주 큰 종양이 있었습니다. This woman had a large tumor the size of a mango in her abdomen for the last 3 years. rero uno mama yagize ikibyimba mu nda. ikibyimba uva kimwe n'umwembe hano mu nda yiwe. 병원에도 가보았지만 돈이 없어서 수술도 받지 못했습니다. She even went to the hospital to confirm, and they told her it was a very large tumor, but she was not able to afford the surgery. hanyuma aje kwa muganga amubwira yuko afise ikibyimba kinini kandi isaba kukibaga muganga nta mahera yari afise. 3년 동안 통증도 있고 고통 가운데 살았어. So she was living in much pain for the last 3 years. rero yamaze imyaka itatu abayeho afise ububabare bwinshi cyane. 근데 오늘 종양이 떠나간다고 선포할 때 갑자기 마치 어떤 손이 와서 칼로 수술하는 것처럼 이분들이 수술되는 게 느껴졌습니다. But today, when we proclaim in the name of Jesus for tumors to disappear, she said that she felt like someone was performing surgery on her. rero igihe turasenga yumvise muri we yumva nk'umuntu akora umubaga umuntu akora igikata yumva ububabare n'uwo mwanya hanyuma imana iramukiza. 그러면서 지켜봤더니 실제로 이만큼만한 그 종양이 완전히 사라졌어요. She confirmed and checked that that big tumor the size of a mango is now completely gone. rero yumva ashaka kuvuga cyane cyane mu nda cyagiye imana ishimwe cyane. 이 종양의 고통에서 자유케 Mazina nitwa Bishop Shida Samson. Nkaba ndi umushimo rya Christiane ariko nari umutumire mu gutegura kino gikorane. Nukuri twarabonye Imana, twabonye abantu benshi babohoka, bari bagwaye, abari bagwaye amaso, ibivyimba, amakanseri, twabonye bakira. Turahamya neza ko Imana yari muri kino gikorane, tubonye ibyagiye birakoreka, tubonye abakiriye Yesu, turabona ko Imana yakoze ibikomeye muri no komine ya Muha. hari abatizeye ibitangaza byabaye kuva igikorwa gitangura mu ntara nziza ya Ngozi gishika i Bujumbura. Mwebwe ivyo bitangaza muravyemeza? Turavyemeza rwose cyane ko byabaye, ko byaba mu maso yacu tubona, kandi bari bagwaye ibintu batanga timanyaje bakavuga ko bakize ingwara bari. Ikintu nyamukuru twabonye muri ibi bikorane nuko kubizera bose cyane cyane nk'abarundi benshi bitwa ko ari abakristo havuzwe ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uvuga iby'urupfu n'ukuzuka kwiwe n'ingene muri we ariho turongera agakiza k'imitima bere tukaronkera no gukira mu buryo bw'umubiri. ngo bari bamuroze kuba kuguru kumugaje amaze imyaka 12. murabona ko bari kuguru kwari kwaramugaye. none muri uno mwanya Yesu ariko aramusengera ahejeje kumukiza. dukomere Imana amashyi menshi. She tried all kinds of medicines, but today
bavuye hirya no hino mu misozi hirya y'igisagara baza ari benshi ku rugero mbere tutari twiteze. Cyabaye igitangaza gikomeye, ariko nk'uko mwabibonye uhereye umunsi wa kane tukoze defile, wa gatanu tugatangura igikorane. Uko byashishikara kuba byiza niko abantu bashishikara kwiyongera. Rero uyu munsi mwabonye ko hari isinzi ry'abantu, bigaragaza ko hari ubwiza bw'Imana. Nicyo gituma abantu bakomeje gutumira abandi kugira ngo bashobore kubana muri ubwo bwiza bw'Imana. Mu ntara zitandukanye hari abashoboye kuza hano mu gisagara cya Bujumbura baje kurorera kino gikorane, bafite ibibazo bivuga biti mbega no mu zindi ntara bino bikorane bizobandanya. Turabyizigira kuko ibi bikorwa by'ibikorane binini babitanguye mu 2017 kudoga. Rero Imana isubiye kubitwemerera ikatwugurura umuryango, turizigira ko n'izindi ntara ivugabutumwa nirihagarara. Niko kazi dukora, ivugabutumwa nirihagarara, ibikorwa by'Imana nibihagarara, ahubwo twifuza